Biz мәчеттә шулай әсселешле итеп ясадык шуның өчен, беренче кыйммәткә төшмәсен өчен. Икенче төп максатыбыз мәчет память, хәтер мәчете. Бу мәчетнең төзелешенең төп максаты Бөек Ватан сугышы кырларында илнең иминлеге өчен ятып калган милиция работникларының урлы истәлеге хакыйкатьләре. Бу мәчет сугыштан соңгы елларда җинаятьчеләр белән көрәштә һәлак булган милиция работникларының истәлеге хакыйкатьләренә. Шуның өчен аның исеме дә память, хәтер. Biz bunda vaqaslar vaqtında her gün demektirlik. Şuşunda ilgin için, Respublika halk için başını çalgan milsionerlerinin nurlu istelikleri, onlardan isimleri atala. Bunda indi başka kişiler jığılganda, onlardan da algı bunlarının isimleri atalıp, yani onları işe düşüremiz. Endi vakigeler bula, zor vakigeler bula, böyle elek hazır yok indi, elek yıllarda yaşlayan kişiler Şişli'ye gittiler idi. Şişli'ye gider, Şişli'ye gidip Afgan'a, başka yerlere gittiler vakitlarda. Buna şu meşitte şahsen şu gidecek milsionerlerle önlemeler bulaydı. Çünkü kişi ularga bara o'zim da jillanmishi, kaç yıl isti. Şulay etip bir quvanish bizim için uzak yıllar bitindi. Uzak yıllar, 30 yıllar vakit, 30 yılın hayırlı devamında bir güne militsiya robotlarında başka yerlerde uzun kiliden ko'rsatkani yok. Her birleri de ijoddan iştihat kılıp koygan harbiy burashni o'tab bunda qaytalar. Sizin bitinde biriga harbiy kishilar gina kela olaymi мәчеткә? Agar da garajdan kishilar bo'laykan, u vaqtda ular da bunda kelamiz, ularni qabul etamiz, ular bunda o'tirarlar, ko'rarlar. Bizga jamiyat bilan har vaqtda ilmda da bo'lirga kerak. Biz dinlar o'zidan ko'ra xos xususda ayrilgan tugul. Shu kelaykan garajdan kishi bir ana shu qarşılar, o şurada birga namoz o'qiymiz.